akagwa kakabireho mu cyaro cya Masubwe umugombora yakatebwa mu district ya Bunyangabo. Kenzeri hasenda na nyombere nilikwenda mirema hati njura yeja muno nairuka na jihaye mbuzi hati no mwana abere yibwira kusenda hati obuna ikasenda mezi ngejure mingi embrama ikawa nari yamasanga abana bani mu nyumba amabatarako nari omwana abantu bamatibiri nari owundi Bright Mator chairman w'entebe ya kashatu yaireko kwatwaho ahabwe njurambere kugwebirebi. Yesterday evening we received a heavy downpour which ended up claiming 2 lives of people and ended up injuring more than 7 people who are already admitted in different hospitals. Oyireho mutunga kwita abana ba Muhindo Joab w'emyaka 2 hamwe na Jonan Mumbero w'emyaka 5 hariho n'abaferirwe ibintu byabo eberuma n'amatungo. Atayikumi yawe mbonye bayisubikire hamusirwanga hamugera hati njera yakwanta akagiye kugihayo hati njera byamara kucyana ajya kujyayo nasanga imvuzona atacyaloho nemu amaji agabwira hasi gari nkaga kagari musendano mu cyaro hone embuzi ziri 12 za fili nebintu byona bya businesses zabere musenda zona zitwira mizi zona tizicyalo ubusaho nakati ogu n'umurundi gwa kabiri district ya Bunyangabo kuterwe kigwereza inkeki omwaka gutaka hwire. Murundi gwa kabiri omubwire obulahansi y'emyezi 12 ito abantu ba Bunyangabo tuterwa disaster gwereza inkabino mwako guhoire no juka kurungi enjura no muyago gwa mano gwezera gwa twensozi kandi abantu baitu bafu aitwara juru umwanya gutasiga polisi erukutebekana sokutebere emibiri y'abagenzi. Omugani makuru amakagaruko eshumba 500 umugombori ibiro mu district ya Ryantonde gashobangirirwa bwa nyuma y'enjura y'ihunga n'umuyago kucecereza ibintu byabo abantu batacira government korabiro mu office y'enganzi ihanga okubirukanjirira muogo yena yasiguse bitoke byasiguse buli kika kya mmere kibadde kirimibwa kyasiguse emiti gyaweddeka amakola ekitundu kiri bubi nnyo mazima abantu baitu barukuba munonga mwenu tusaba nga office ya prime minister etwere ejezo mbantu baitu aba ebyange biteganisibwe kigwereze cyari muri Ryantonde ruro hamwe na town council ogisire hezindi sales nkamukokoma Kirowoza Karagara hamwe na Kasambya tube nabyaweddewo abantu tumanyi kyakubalisa mwanyi zonna ziri kutaka oba mutudukirira mutya abamutuwa buyambi ki mutuyambe kuba ne sente z'emwanyi twali daloni okuza abana ku masomero kati mwanyi zonna ziri kutaka omuyaga gututire omuyaga gwatutera gwareta amabare gwatukara kubi gwatwara amabati amaju gagenda mbwenu turiyaho tushobirwe namuri ko kubana utambura byona buri kitoke cyona nyomereza kugira bitoke mu kwakana he bitoke bingi konkatere kifuza kuyabona kimwe kandi obone bajyango no butsegereho bwemerere nabo tubukene cyo kuza kuyamba ebisisikire harimo emisiri y'omwani entoke hamwe n'endijo misiri saba okuyambibwako eri abantu afufune ekyokulya wamu n'okudduukirirwa mu office ya prime minister ne government n'okutwalira awamu emyaka mulabe gye tugenzemu egituuse tukyasobola kweyamba government twatire ko twali tudde okutuka ku kino kimuze maze emyaka nga gasikirabangako kushira ku myaka gyenyina abebembezi ba district bashyiraho imyanya iteganisibwa ihunge rukandika ebyo kutoma rupota eyo kusindika mu ofisi y'enganzi y'ihanga babo benyina bakosibwe bwanyuma y'ebyo byona tukora reporter hamwe sindika mu ofisi ya prime minister deno mbwire butari bwahari babase kuyambirwa amakuru agagashakwa Gilbert Muhanguzi na Sandeke William.